Oo, kita man lang apo. Nga di ka ako maapo balong makasigsigurado dito maririnan. Ne, makadlaw ni Bayaw Joseph. Agtarap kang kataapay kanu ta. Ano di ko na natatayan? Baro ka pala ang kata. Nabaya. Ito mo. Anyway, ko na ni Ojits Hafonilio, kablaawa man aming Hafonilio clan, nga kalkalpas na lang at first reunion ng paulawan ni Dr. Elmer Hafonilio, na angay jay, balay ni SBL Pijo Hafonilio, iti Defun Quirino. Thank you and more power from Ojits Hafonilio. And dagiti pa ito dumabong nga text message nga, abo, handa malpas na ito. Yes. Oh, okay. May isa man from the top. Naimbagal daw yung amin, dita station, kablaawa man ti sarilik nga, ag-birthday to no December 25. Apo, kakaasi ka man. Request ko man na JB, birthday song akas regalom kanya kon posing. Agyaman ak launay, Merry Christmas and God bless from Joy Blas Respicio, iti Bacolod City, ay Kawayan City. Kita, man birthday song ka no. Good day, kuya. Kablawak man namin ngagdengdengag, dita malasin Aurora, mabalin ka. Ipatangatang Jay Sonata Mildred, tinagkablaon ni Belia, iti Aurora, Isabela. Mapali na po, nga isipat, kalagita lalapayag yo. For the meantime, nabasa matin? At apo iti public service announcement ito apo, dito kit ipagpakaamo ni Mark Christian Verdadero Manuel, may sa apo nga agbasbasa iti Isabela State University Kabagan, kuna na nabati na kano ni Mark Christian aji bagna, iti nagluganan na apo nga van sa Centro Mall Kabagan, ket bimabaisuna sa Iso Kabagan. Iti niluganan na kano apo nga van, ket agbiyabiyahe nga mapan, Kawayan City. Ket iti linaon kano iti bag, may isang Acer laptop, kwarta, clearance, kan sa balibay apo nga dokumento nga napapatag. Ket iti panawagan na when iti kalikagom na iti driver, ibatim latta kanon apo, iti gwardya iti Iso Kabagan kadatang bag. When ag-text ka, when tumawag ka iti numero 0917-1500361. Ulitin man, 197-1500361. O sige, no si asindo ka man apo nga mga driver, akit ipa-Christmas mo, dyan ti ubing dito. Awan, siyempre, baka awan mit iti paglasinan na, no? Kimbagi iso nga tatatanang nga gamon, inka idisipa yan ti gwardya di jay Iso Kabagan enta. Hanohang nga madanagan ni Mark Christian Verdadero Manuel iti Iso Kabagan. Sika nga ibalong, anya mo ti napukpukaw mo, amo ka, dito paano mo kasagpamisan ka mapukaw mo, nga magigay gamit nga napukpukaw mo. Awamat. Awan nga, malagip ko nga may isang atagos yan. Aji umun-unang nga puntar mo nga sarming at ay sarming. They kiss sa day jay, some sort of expensive Ray-Ban. Ay, spider. Spider. O, kimbatang natinag mo ta. Nakasabit tikasti ko na eh. T-shirt. Nakamotor na kita eh. Di kong ka natinag, awanan. Aji girlfriend mo, hanan mo na po ka? Ampay. Okay, ampay. Kamo. Okay, ano yung bang yung idol kablawan man ni Esterlyn Lingdis nga taga Nueva Vizcaya. Request ko man si Seaweed Idol. Salamat ko na naman. Ulit, dati si Seaweed dito yung nag-request ko. Talaga nga nagaduti makakay. Kablawak man idol, kablawak man ni nanay ko nga Celia de Guzman nga agong ungot manan. Kana man ni Kimberly Ramos. At siguro ka po anong tanda ka, baka di ka pa nga nakainaw. Kinaya agwa agalao na imedyan. Hay sa dalawang singer na poging-pogi. Pakibati naman po si Junilito, Junilito, Muelio at Anton Jerry Quaresma. Merry Christmas po. From Oni Miolo. Okay nga rod, as requested. That is the version lady. So natin na palawan, Billy ko. Inakman tinukmaan taabal-balay ko man paamuet padakkelek bilit ko anaungel
kay timanggamat ay sumipit na kaamama. Iso nga kadian na danyo, to'y naungot abilit ko. To'y bilit ko, to'y bilit ko. Sandali na. Agbaliw nga itugtugot ko. Umingar ken makaungat numasal gidyo. Tasyak lang tingin na kaamo. Tirain nyo man, radyo dinaring kan bayaw, kininsan ta sumala man ko na ni Bayaw Joseph. Okay, isarunome! Inak man binisita, sino ka inak ay umuk na. Ay nagitlog, dito maya karo iragsak na. No korso nadayot bilit kong maapro sanayag pakada kayo. Iyaw Tapno maigaman maay ayam yo, to'y naungot abilit ko. To'y bilit ko, to'y bilit ko. Nang agbaliw nga kitugtugot ko. Umingal ken makaungat numasal gidyo. Tasyak lang diin na kaamo. Nulang kumang korso na baka, uray bakit ka na amang. Uray kuman basta na tanang ka, ay kumaay ket nalabit dinarling ka. Aming pagselselosan, gagayim ko'y kapakibyangan. Kakapagyak, kaap-apang naglaing kan, no di kumaay ket dinarling kan. Tagi ko en nagtumit, uray saan, iturong mo iti pagayatam. Kaanak met gaag babakit, ken di takwartam jak tukumpet. Uray nga tanhanak abumaknang, taawan di tak pagragsakam. Simple abiyag nga adut kapagayam, di katiin at kalikaguman. Datay ko ng abinaduan na, ay nasa anak met anak daw tawag. Idi nakita nagsinustentuan, nakas anak ngem, idi pailang agtutuwaan. Idi kwan na malihukan, isidir mon siyak nasdaawan. Dandanin ana darling kan nagpapabawi at kumatatan. Tagi ko en natubig, uray saan, iturong mo iti bagayatang. Anak met nga agbabakit, ken di takwartam jak tukumpet. Uray nga tanan nag-abumaknang, kaawan di tak pagragsakam.
simple abiyag nga adut kapagayam, day tatiin at kalikaguman. Tagi ko en nagtumet, uray saan, iturong mo iting pagayatan. Aanak met nga agpabakit, ken di takwartam jak tukumpet. Uray nga tanhanak abumaknang, taawan ditat pagragsakan. Simple abiyag nga adut kapagayam, day datiin at kalikaguman.